Aldın sen. Halde bitirdi Vasim apa, sen aytan. Ay, hale sen qarttu gülali, Allah'a şükür sen hale. İrin var mı? Allah yerden birsin bardı. Jamaat men bütün artistler şulay motor edip sahnaga çıgaramın deymi? Meni mında aytip sahnaga çıgaruşı olmaz. Ömür boyu şunun bilan intikdim endi men jamaat. Özüm konsertlar alıp barga şunda qayсы birler aytip qo'ya endi. Sahna üstünde Tatarstan'ın at kazangan artisti Cavit Shakirov dep qo'yalar endi. Ko'ngili bo'lsin deb. Yok jamaat. Yok. Onu normal etip sahneye çıkarga bulavit, şulavit. Sahne üstünde Tatarstan'ın at kazangan artisti, popüler humorist Cavit Shakirov desen, onun kul şabuğu da ikinci indi. Ah, malatsı. Nasıl avans bilen indi. Bunu işletesin şulay. Jamaat, olu humor sahneye çıkıp mezek sile ol aybet aybir tugul, rehat aybir tugul, ona nastroy kirek, ona ciddi esirlenirge kirek. Ya bulmasa, vakit bulmasa, mine Zülfiye Shakirova kurmegендегine, in yakşı Ermen kanyagın 7 yıldızlı kanyakını 100 gram içip, şul kanyak teninin bütün kuzeneklerine toralı bitkenin kütüp durga kirek. Ya bulmasa, turmuştan birer mezek, kızık hal, ya bulmasa anekdot iske çürüge kirek. Mine şul vakittagına keyif ko'tarilib kite. Mine anekdot degenden, mezek degenden, bir kiyo bala qaytqanda çöşüsüne aytayken. Çöşü, 1000 tenge akşa birem, 100 gram bireli deyip aytadi. Salıp birgen, 1000 tengege şalkış döley. Çöşü, men seni şunla yaratam so'shay. Mine sene tag'in 1000 tenge, tag'in 100 gram salalı. Salgan, akşalı salıp kisesine salıp koygan çöşüsü. Çöşü, so'shay, mine 5000 tenge akşa birem, bir yartı bireli. 5000'ge kim maraqı vermesin bir yartı. Birem ki yok emme, birgen, şul vakit hatını kışkıra eken. Karalık Abdurrahman, sen enige pensiyasin birdin mi degeç, mine voklap birem deyip aytadi. Ne? Keyif ko'tarildi mi? O'zime de rahat bulup gitti. Allah'a aşkına jingileyip kaldım. Jamaat şulay. Artistni motor edip sahnege çıkarabilirge kerak. Ya bulmasa aytsinlar motorluğunu aytıp, halkımızın yaratkan artisti deb aytsinlar. Yaratmasağız da. Şulay bit, bütünüsünde yaratıp bitirip bulmay. Ya bulmasa motor edip aytsinlar. Başkırstan'ın Şakmağış rayonu. Yazlı küzlü kirsen, çıksan kirip bulmay turgan Ahmet oğlundan Ahmet Galim olay desinler. Anda da halk yaşay. Jamaat, между прочим, şul avul halkı meni jırlarga, süylerge, işlerge üretti. Şuna göre men alar gururlanıp yaşayım. Men etkeyimni Ahmet Gali deb yuqqagına aytmayım, etkeyimni mine jamaat andy kişi bilmeyim, men dünya yüzünde yok. Ул zamanlarda pampatih bulup işlegen vakitta bir yartıga kurşı kalhuzdan barıp traktör dvigiteli urlap alıp qaytadır. Bir yartıga bit ol. Kadir bir yartıga şürüp de alıp bulmay. Ayta turganim etkey men aytam, nersege kirek bu dvigitel? Nersesin bu balakayım, bu traktörün yüregi? Eğer de dvigitel işlese, kalhuz alga bara. Kişinin dvigiteli işlese, ol yaşay dey turgany. Mine üse düşkeş anladım 50'ge jetkende. Da, eli Kazanda bulgan hal, işittiniz mi yok mu? 70 yaşlık babay 49 yaşlık hatınga üylengen, balaları tuvarga, raddumga alıp bargaç, balaları tabu yurtuna. Bıraş eyteyken, babay, sina bitince 70 yaş, bu bala sineke misin degeç, mineke deyip eytedi. Bu yaşta bala bulamın degeç, babay, balakayım, dvigitelini tertipte tutsan bulavul degen. İkinci yılını da şulay bala tabargap bargan şuluksuz. Üçüncü yılını bala tabargap bargaç vıraş etken babay. Sina bitince 73 yaş. Sen babay davay dvigitelinin moyun alıştıralı neger tuğdu deyip eytedi. Jamaat aytip turam, bizning avulda unikalniy xalq yaşayı. Bilasiz, şundan da
сәхнәдән берәрсе фокус күрсәтсә, берәр нәрсәне күз алдыгызда югалтса, сез шуңа шок катасыз инде. Ат фокусник дип, җәмәгать, безнең авылда бөтенесе дә фокусник. Менә минем күрше Хәтип, скотник булып эшли, капчык фураж югала, беркем күрми, беркем сизми. Әле генә фирмада, әле генә минем күрше Зәкирәттәйнең ишек алдында. Фокус, җәмәгать, фокусник. Ана, соңгы председательнең фокусы, әле һаман аптырыйлар. Колхоз юк. Колхозны таба алмыйлар. 40 ел колхоз бар, ул председатель 10 көн эшләде, колхоз юк. Җәмәгать, ана, күрше Фәнил абыйның кызы. Киштән алып китәләр, иртән китереп куялар, киштән алып китәләр, иртән китереп куялар, беркем күрми, беркем сизми. 4 тапкыр кияүгә барып кайтты. Да, Аллага шөкер, тынычлап яши, бер көнне күрше хатыннары кирип, "Эй, балакаем, бигрәкәләр дә тиз барып кайтасың инде" дигәч, "Эй, апалар, шит кешедә озак торып буламыни ул" дип әйтәди. Ул фокус, җәмәгать, ул Мәскәү түрәләренең безгә күрсәткән фокуслары, ул кукишлары, аны мәңге онытырлык түгел, көн сайын кукиш күрсәтеп килә торалар, То акча алыштырабыз диләр, то нулләрен кыскарталар, то девальвация, то революция, шунда әллә нәрсәләр, җәмәгать. Менә нәрсә әйтә, акча дигәннән, акча турында сөйләп китәме? Акчага карап, берәрегезнең күлеп, елмаеп, шатланып утырганыгыз бармы? Бармы шундыйлар? Кем ул басалы, кем елмаеп акчага карап күлеп утыра? Әгәр дә андый кеше бар икән, я ул мондыйрак. Җәмәгать, акчага карагач җыласы килә. Аны менә шушлай сытып тапап үтерәсе килә. Шулай бит, Акча ул бәхет түгел, җәмәгать. Акча ул сәламәтлек иң зур бәхет. Ул теге акча дигәннән татар белән еврейдан сорыйлар икән, еврейдан сораганнар. Син 10 000 доллар акча тапсаң нишләрин дигәч, еврей әйтә икән, мин аны алырым, санарым, кисәгә салырым дип әйтә ди. Татардан сораганнар, син 10 000 доллар акча тапсаң нишләрин дигәч, татар, мин башта бурычларымны түләрим дип әйтә ди. Калганнары көтеп тора инде дип әйтте ди. Теге студент табит, әнисенә шалтырата икән, әни, бу каһәр суккан акчаң тагын бетте, слушай, ашарга да акча юк, җибәр әле тагын пенсияңнан. Җибәргән әнисе, икенче көнне шалтырата, әнисе әйтә икән, балакаем, соңгы акчамны җибәрәм, зинһар өчен кысып кына тот инде, кысып кына тот. Икенче көнне малай шалтырата икән, әни, синең сүзгә карап, син җибәргән акчаны кысып тотканым, үлде, тагын җибәр дип әйтте ди. Як җәмәгать, мин акчага, менә акчалар, теге дөньяда да акчаларга аларга җәмәгать ни юк, авторитет юк аларның. Теге 10 тәңкәлек оҗмакка кирип бара икән, 50 тәңкәлек оҗмакка, 100 тәңкәлек оҗмакка, 1000 тәңкәлек оҗмакка, 5000 тәңкәлек жүгереп килгән оҗмакка кирегә, Газраил ишек төбендә туктатканда, куда лезеш дип әйтә ди. Оҗмакка тибене положен, нишләп? Мен бит 5000 тәңкәлек купюра, анда иске 10 тәңкәлекләр, 50 тәңкәлекләр оҗмакка кирип киттеләр дигәч, Газраил тегеңәргә, "Слушай, безнең сине мәчеттә күргәнебез юк бит" дип әйтте ди. Әйтеп торам, җәмәгать. Менә сәхнәгә чыгарганда минем укытучыны телгә алсалар да, мин бик шат булдым. Чөнки мине укыткан укытучы ул Мөдәррис абый. Ул бөтен укучыларны яраткан укытучысы иде. Чөнки ул бик яхшы укытучы. Үзенең дәресләреннән үзенең бәрәңгесен алып китәдер иде. Ул укыткан дәресләргә шул вакытта свободное посещение. Телисең барасың, теләмисең юк. Без эштән курыкмадык. Оказывается, кем эшләми, шул ичми, то есть ашамый. Ул, оказывается, дөрес әйтелгән икән. Менә ялкаулар парт артында утырып калды, алар бүген дә авылда утыралар шунда. Без Аллага шөкер җиреп торабыз әле. Шулай бит. Аны җәмәгать фокус дигәннән менә минем күрше Харис абый гомер буе зав фирма булып эшләде. Ул партия вакытында күрсәткән фокусы шаккатмалы. 2 КАМАЗ фирма сыерларын төяп, мясокомбинатка алып барырга дип алып чыгып китә колхоздан. Мясокомбинатның юлын адашып, педагогический институтның ишек алдына столовойна кертеп, шул 2 КАМАЗ итне бушата. Малайы экзаменсыз, нисез генә шул институтка кирип китте. Беркем сизмәде, беркем күрмәде. Вот фокус.
Әлі нинди факультетқа физ, мат. Физикадан оқытты, но маты да күшлі болды. Колхоз баласы, фирма балайы. Аллаға, ана менің ауылдар жамағат, міне. Тәнәуи, болған қал, мен аны иске түшіре алмайша мүмкін түгіл жамағат. Бұйыл яңа ел қаршыларға, Шақмағышқа, район өзегіне барғаш, исірік баштан, аптекаға кіріп тампықы сатып алған. Тігінің бауын тарта да ташлый екен. Аптырағаш сатушыға, сіз меңа бракованный хлопушкалар бергенсіз деп айтады. Милицияға алып кеттілер. Милицияда, начальник милиции біздің ауылнықы, Мүдәрис абайның оқушысы, біз аның начальник милиции болғанын, нешек болғанын өзі бізгіне білеміз. Ауылда бір бандит істіп соғышып вытрезвителге алып кеткеннер, шуннан қойтып тұрмады ол, шунда ішке орнашып начальник милиции болды. Әлі шул, малайын Мәскеуге оқырға алып барған ымғуға. Игізамен берейкен, бір нәрсе білмейінді малайы. Ей Алла, колхозында ауыл баласы бейдейін, олай ме? Но жамағат профессор тігілай сұрау беріп қарай, бірай сұрау беріп қарай. Аптырағаш, сынок, назови, пожалуйста, бывшего президента Америки из 3 букв в середине У дегеш, тігінің малайы неужели деп айтады. Оның буш екенін бүтініміз де біле. Бушлы да білмей. Жамағат шуңа күрә сәхнәгә шығарғанда нормальный тип, кішіше сәхнәбіз түрінде Татарстанның ат қазанған артисті, популяр юморист десәләр, малай ятып жыласылар келейін.